takvu ljepoticu, dobru djevojku, zamenio za onog izlapelog starca Ekrema, onog Eru Ajdanića. Era matora džukela namazana ovako te uzeo pod svoje i ti ovako. Pa šta ti I gle, narod gleda ovako sliku Ekrem Stanija pored, a sad gleda Ekrem i Era Ajdanić pored i kažu jao. I ti to zamišljaš ili si vidjela? Vidjela, Ekrem sve. No. Cijela ova priča, ja sam dospela tu i gdje ja sam bila i u areni zbog Ere, koji me uzeo na zub, ispao je zaista onako jedan slabić i zlapeli starac koji mi se sveti bez veze. Nemoj sebe me sekiraf! Da ti sam evo ti svim se zagrliš da se sekira. Kako Eru pominje šta ti je, a? Sve više! Ero, šta uradi ovom čovjeku bez karaktera? Stani! Ti? Šta? Nemoj Ko bez da karaktera? ti viče! Nije. Ma ja! Stani! Nemoj da ti viče, će se zbojiti. On je moj najveći boj. Ali uspio je i Ekrema Jevrića da okrene protiv mene. U svakom slučaju obojici im je oprošteno, jer kako da ne oprostim dvojici ljudi koji ni pismo ne znaju da pročitaju kako treba, ali da su sujetni, da mnogo kalkulišu i da nisu onako fer igrači, zaista nisu.